Kisamla kamay thuk archaka kibatip kum kirapido kilapan pau ya kajingsa dum hadian bakalami kahukum naka Regional Transport Authority ba umbet show ban kamay da kabapanokam da ki archaka lara kalong online ni offline ru nadu mentakas ngi khandai terik unai tung katkum ka Motor Vehicle Act khandai spa pra kini kisamla kamay thuk kibajuyang hamot pran kilakarpa ja sarkar bakan thawlat no da kumway banum pendo ya kajing kamay jakpo jongki bat kila ongru balada ko sarkar kan issue no yaki da permit kilong ki bakloy ban pedang ni da kaliang jong karapido ni da kajing sokya kabajur ba ka sarkar kala pha sithi lingba jong ka DTO ba kadon kajing khang hapdeng kajing kamay jongi ni two wheelers buon napdeng jongi ki samla wat ki balaklong kpa ki trei hakani kakam kala ajak po engi bat kala dei kakam kabangi ngilasdang banyeng halaki kecap bangin yo nakabenta ban pendap haying hasam bat ban penbiang hakajing em kajongi henrei ngapan pau hani bangidap da kajing sokya ba lingba kajing khang senda ya kani karapido kabalong kakamay jakpo kajongi nginit bela seno habangi ngiem sngi batmiet da kani kajing bela kajongi te nakaliang kajonga ngakerpat jur baka sorkar kan pli bahkan ailat biang ingi bahkan thau dakanu kalat karukom bamangiru nginumdu ya kebela kasngi namar bun napadeng jungihi ki bakamay kilong kibriu ki baladon yala kayin kasam ki baladon yala kilok kikun ti bat khambun sinru ki donhi ki khna samla ki badang don hapadeng kajing puli ki lek kelas ki bela dakani bakinla bantiet ya ki kopi ki kot hisa ki badon kam hapo kaskul kajongki te sakawai ru kata ka basyam ching e nakabenta ka jongi kalong babun na padeng jongi ngiya lingba jong kalun te lingba ka jingkhang jong ka sarkar hakani kasngi nginsiu da ka ai kenya kalun namar balab lada ka khan kumni da ka ai ngin pendap da ka ai ngin siu ka kalun te kani ketika jika pat jor ka banga kum usam laru hakani kasngi to sobha ban pelat no kham kloy bat ngiru kum kita ki batrei hakani ka rapido lada ka ai da kanu ka jimot ka baskham ngin menjor hi kata khnang banwanra ya ka jingba hapadeng ka jongi bat ka sarkar namar kumbangin supek ngimdei ki batu ngimdei ki bathir ni trei na ka benta ka jingdon kam haka jongi manpa we breu henrei lemda kumta ka sarkar kala di ban penbiang na kabenta ka jongi ru ka kam ka jam ke karai ka bakhadu tingi amba nya register de ba ka government ru ka amban ni habra ban register ni ke register ni ke register ha di oro ke ka offline te saben ya bam ta tingi le bita online ti gitu ki bro ki ba shu call shu online di untuk na surat untuk tinggi belah lei insyu accept kan begitu kata tu surat kita kan dari nilarai ba dari baka iu government tingin register apa ka jangka transport mah markan rumata kat mujinte ba persanguan na office BTO ang ba karapido rumata kampadio jingbet kum ka company ban kamay hasilo kalau gitu teh kata kat fuga apte namar gitu ni lah hap ni register bet dagile nak app kan ni register bet hak app jongka rapido katu rapido kam dere ne shillong katu ka rapido ka dena ba tadi nomor katu all over shillong teh katu all over India ngomong nomor bakar rapido tempat yo kami permit ban kamay yang kalian prinsip mon dapat ban kerpa de ka company ba ne ban dawa bukan apir sa sarkar bukan ay permit ya ka rapido company ba hindi pa register ko yung punya kamay ka
Ya kata tu. Ya kata tu ada empat yuk orang kata tu kumnupat ka. Dia kumno pat bangi gila bangin apply kata tu. kumno rapido kan function Ka rapido ka company ka saaban. Tamba ka authority sini kam sa. Siu tax ya ka. Tak Siu ke? ya ka tax. Fisio ka rapido ta. Kamde ta basi sarkar. Ada ka. Sto. Nomor lada. Accept ni kampat accept ya kata ngintip nama ngi dunakam tingi hap you ya. Sakiwe ki state ka rapido ki accept. Nomor ki use be ka rapido kadon ka jing ya sutu lang. Kadbasa ni kam accept nomor balai kim use ka rapido ru. Kam ka authority transport authority sini kam accept. oh kam access ka transport Kam accept. Kemud kajingkli jang kolong nakaling jang pisi company pin dawan em bakal. Wada fi hakran habya kran ka company. ni lingo pa dia kumno ka function pa dia ni te Ka function nomor piale ini ta. Laban dong. Ka function be hanya mar. Function ka behind the scene tidak di banyak keren berkata. hoi gila dia kan khang be Kata tu habya kran pi. So yang berhak itu ka Di mana finsi kang sing dia tinggi tray akan ni tinggi yo sakpo na kan ni. Laban kedau, babon ki pa ki baju penongkam menlet jinglet da kini ki tuk ki ju khnyum barobor da ka baki kam baki te ki tuk kim ju shem kat kum kedor balami haka app bat kile da ka offline. Ka rapido kalau nak jong ka ret chung nak jong tinggi mla bat ong de sibuk nang adon sa jingai nang tu na jingai nang tu ki phone offline de ki phone offline tinggi hapan extra em naman sibuk ngadon ha nadu nani na like ko ngan le shau tang i shau di tang i kum ha nong thamai ne hanun nu teng hap shim extra ong ya ka tu ka charge pangangan dai dengan dibu i dengan da ap customer kum shan tang hapo shulong ila ban ap customer like na niya shbut na shanigram sa eng indala po bu brio shanigram ngimyo pa passenger te ngimyo passenger ang hap man tu da ap na tu ngi hap ban shaw yan na tu shadu shani spot ka means city Tenamin city pada kano kajinglut bangilai stay te pasiu pada pido tang shispa tingka asta tingka shubu shispa ap pau tingka ngadu nanya na yo shudu stay shispa ap pau tingka kasio teda kasio tang kata te bangin wan pai ni na ra tingi hap ong em semua pai yarap em abang ni para kasih te ngap don em ta kami si bangin hap yo semua jam te ya kita ki customer ki di bandon kata kajing snow kai bangin ni bu nadu nanya shudu stay tidak ada bandun jisau kan pada orang yang mirap lang jatuh yang tajam tu Ya kador ngin saya penbet lang mangi kumbang ilong menta hawa ngayo sngo bagi ong babun kisim offline henry bapli maki ki yeng ki up lanu kan poi kata ka online call haki bat bun na preng jung ki sisa ngani thu ani ki bun ki babat ka fun simpul te kalong kumtai ken ba mangiru ngin persang kabala ya kata ka rate ka PI bangin saya penbet lang para mangi tapi ong babon ki babat ka fun sempal ka insaba man kamay rapido dan kam dak aus ban ya bob niyo kubamot baki suka mai proxy ka kerteng jang ka rapido Jong ka company rapido. kabat ki customer da kamay kum tu kan situ ki wan ki beriu dai hakatu ka bang yengi hai rapido ki bat dak fun simpul kimla ban online new apps auto rapido tikiwan keli kini baba kini bu syata kalong nakata kadaw kata kawan nak offline jong kita ka offline ka jungki ha Begini ke badan online makana kumapi pada via le rapido dai. Jodon ya ka makana premier use ya ka. Via le haka kerteng jong ka rapido tangba premier use ira ka dor jong ka rapido premier sim ira via le offline bet la jong. Ya kata pada ya kata te mo mensyong kamdera ba nang bangin use ka ni baro ngi use ka alam tanpa tolong nak kan ni shim ka apps ro ni pendankan ka apps nai bawan ki bawan offline do ni shim ka offline dia bangila ya ka offline ni dera bang yang ikni lagi taksi ni ikni na no em kadai ke jingwan ni jong kita ki brio ke bakin ang ni ba ya libo se shini stai ka taro kadai ke jingkir ki jong kita ndai kata ka bang yang ni ka online dan ngile bet baro ang ni use online pas taro kembang ila imo i DC badan buram jengi yang bangidan kami kata ka permit ya ka license ho ya kata tingin dan Andrai ni use itu apps seperti itu apps ni hapan pay ni hap di charge haka shtayo kumnot no so spa ngane lai spa sangko de plus nata te plus tu ikan ni ro ngong idang long tang sama lagi oh kiba kamai jakpo na kane gibang im na kane nadu bakaw mi kane ka rapido kan long kala ai kam ai jam ni ya bang tu ngin chiam mi syak kam tini tray kane ka kam mar kalong ka ba ai ke plus tu yam ni bro ne nya kamai da kane kidan ba sama jung hilang ni we padi dan gibas shimlun ke nyap siu ro ni kamai pa na kane ni la ban siu halun
nang taplos nang tarong ilapan pendap